Pakistangi action Khudingmak Hnna Kanba Paokhum Pinaba PM Hnna Khanghankhre terrorism Hnna Hatkhre haidana koi tang taret ki ahing ongyai pungamaga makai tabada ki koi operation sindu China koi Pakistan da missile attack tawdana oza hauzik akoi Pakistan amadi India gi marakta yamna charang naba haidi miyoi kaya ama masida terrorism cham Hnna Hatkhre hari dumaku akoi India gi mai kai dagi chathari ba kaino si only terror based game khak tadani ko oza sig batang de di oza gi ba mochi akoi gi hanju koi khana jagre hari ba terrorist in the hari ba kaino gi matang hauji operation sindur sina north east ta kari kari impact la ka dagi ha ba ko oza khana kharabani adumaku masina yam chawba north east di impact la we have su tongan ba wangang loising su dum thambiri du ozagi mota di hari ba ko gi Pakistan ga India ga gi hojik lai riba warlike situation ji da ozagi moti kari thambiri no masi keno ne hojik luri ba India and Pakistan si lai riba gi poche masi dei da koina historical background kitang ningjang ma darka le lady pose kamai to have a kanda idea of Bharat idea of Hindustan idea of India se masi revisit to bam darka le aduga Bharat haiba concept aside pung top pot amane ba concept of Hindustan ga sumana de concept of India ga sumana de adu lady pot asidi maside de lady sidi Bharat haiba sidi aduna moina Basudeva Kutumbakam Gaharamiba, the world as a whole Gaharisiko, Sarabo Dharma Sambaba and Moina Taurumise. See, this is not the word of the Hindus. This is word of the Bharat Nevuko. Bharat IBC Makoigi interpretation the whatever established society Amalairaba, Mado respect toba, Madu honor toba, Mayam Punamaktuna Laiba, Khanda Bharat Harisiko. Punamakshi, any established society adugi humanity do. Madu respect tawa, madu understand tawa, madu dharma du ikai kumna badubu concept of the Bharat neva. Ado madu da Hinduism haibusina Hinduisina casteism se impose au salakan sida madu gi casteism duna define tawna hona rakpaneba. Then madu amu Islamic way of life ta madu define taw salakan duda Mughal Samurais na Bharat chiling na bung hona yebko. Sigi adigi then British la amatung da magi leiba Christianity gi kari democracy gi pot pusalakan se capitalism gi kari gi mayam ma si economy gi pot pusalakan sida madu mung define tawna hona India ang thola inebko. Sigi leiba magi framework sing se masidai da koi revisit taw madarka lehebko. Sigi dominance of ideas se si Pakistan haibuani Pakistangi leriba magi leriba Islamic rule che masina India akoi whole Bharat che rule torga moi chalamani Islamic way of life ta Bharat Barsama senga akhanda Bharat senga pamamebko then Hindu nasu Hindu way of life ta akhanda Bharat ama sema pameba adudi yadi yaroeba maramdi migi society ki leriba core value ase establish tawgiba society ki core value ama haibase ai way of life ama da heta compromise taw haibase yaroebko masi sunga masi human nature nebko aduna masi compromise taw ba yadabani na hairiba area sidai da hoji India na haire ngan sispea launa re haire amu handu emu haire amu kamna re emu haire tawre tana ko adigi hoji India gi territory da niyom wangmal lan occupy tawsingkiba area se masi handokri baudi Indiana masi kano tawroe hedana khoigi any thingak pamta madu any sispam sanarwe na magi kano da yaurabane ko statement da luriba area di ladiba occupy tawriba area du India gi territory ne na claim tawriba du ladiba pham da people do gi mindset tu na kraw ai lady ke ba adu sunai na bam sange ko yam masi yam na luba masi pot amani hata side ta nai na ga kudak ta ko violation prokhar ya da sunate adu na masi matam yam sang na sanga da ba adu yam na luba pot amani masi concept of idea of Bharat idea of India idea of Hindustan ladiba mayam singa se masi mai seng na hoi criticize taw ko sange ko adigi then Hindustan gi ladiba pot mayam singa si masi kasing kari gi mayam sing si compromise taw Islamic way of life ama introduce taw gi bane ba maduna Bharat basong shamami bane ko sei chatruk ena khoi gi Mughal rule tormi ne ba usiki ladiba Bharat ki keno siko aduna si yamna lu raba pot amani masi gi pot amasi masi dei da koi puna mga thadok na kada badi kaino haiba kanda
अखंड भारत हाइबा मपान नाइदबा भारत अमा हाइबदुदी माले मसिनेबको मुनि ऋषि सिंह सेमगलंबा मागी लेरिबा बेदई कई कंसेप्ट दी देयर इज नो बाउंड्री हाइ बाउंड्री लेतेबा भारत की बाउंड्री लेते अखंड हाइसिनेबा दुनबको बाउंड्री अखंड आइदी खंड आइदी मसे मसे ने आइदी त मसे फिबान लेतबा हाइबनेबा माले मसिने मुन तुरुमे भारत अजेको अदुना उरमे भारत ती मोइना हाइदी केनो हाइबा कांदा व्हाट एवर एस्टैब्लिश सोसाइटी अदो नदु नंगी सोसाइटी अदुना नंगी धर्म अदुना मागी धर्म अदु रेस्पेक्ट तौ अदुगा पुन लेमिनो हाइबनेबा सेम थिंग ngarang akhoi gandhi gi kano to bodu gandhi na haire india gi leiba parliament central government hama haiba se only law making agency law making body khatam oyu aduga power and function di panchayat sino panchayati raj haiba se sina akhoi gi apun basak taw nga kadabani haiba se adai contradiction yam luruba contradiction ni yaile masi hata nei na bada thokada ponate maram masi na masi de leiba sentiment punamak se nakan ani maktagi masi respect taw na ba masange ko sai sida akhoi na pedagogy of the offensive fear of the freedom guideline ko adigi consciousness of the freedom guideline se sai area si tholai ba pone yamna masi hata tarai logo amte society core value leiri hojik leiri ba contradiction si karino aidi se Christianity in the world is dominate tongni haiba Islam na dominate tongni haiba Hindu na dominate tongni haiba adi Marxism gi capitalism ga adi gi se sigi kanogi akhoi gi people ga ani sigi contradiction si leiri ba issue ma adi then society sigi hanagi already social values me amma leiri ba miyo bi option leiri ba mayam singa se machine ne ba hojiki leiri ba prithvi sarang na masigi idea of dominance ta na rakpada human nature haiba si kaino haiba kanda aikoi miyo ba na tholei ba pot puna makse masi miyo bagi basic issue khak leba human ki basic issue khak maram de akoi no world kumdara iba mi khudi makse masi dominant person amoina tholakpane aduna maram morkan masi ki idea of dominant tanara par thokpani masi ki lan mayam se loiroi masjid amada loirasu masjid amada loiroi maram masina leiri ba pot mayam si yamna lugre hetama haibu su yamna akoi na heta yada ba pot mayam leiri adubu magi nation kanana bani haidana masjida mara leijadra ba yongo akoi gi imung puna ba sakiba masjid ak pa sakiba ama sire ko masi hoi ma sahid aduni adani mayam mon leiteng mayam hakane ba but magi life ti hara roi sine ba tawdoi se mai mung no wari ba koli myam sing ama matoi magi myam sing ase masi hala aroi masi chaki ba puna masi halak ta banina ko masi bokta asi bam te hinga lei ta banina ko yong si kyam nungai ta ba tawte same thing hai ba se Pakistan lom da lei mi du thong ngane ba hojik terrorist sama hale ari se terrorist hai ai gi ming de gi hai bai wa ne ba magi ming de gi di marches or madi kam tawni wari ba Pakistan su mo gi kano da India terrorist na traga magi khatanak hai ta re ko dugumba mayam hatne na haram ba su yai ba ko si akoi na sai gi pot mayam sing ase aina India gi wana te Pakistan gi wana te ai di mi ba si mi ba nu uzei ba ko ai perception ni ko hai jeri se ai wanda human hai ba se whatever ai bu human na define to society ma leni pikera sauge ani na sage hum na sage ra madu respect to view si ka tane ba ai gi diko ai na su kana ta madu hai jero kan ta des ai respect to view adu ai na su whatever noi hum na sage mai na sage society ma nangi way of life establish to do madu ai di respect to je ko sumaina to na kan the human have say the universal religion ama hai hai taraga di respect of the humanity do ne ba nangi concept of human do ai concept of human respect to ba madu honor to ba madai du da koi se puna maksina sana ba aduga aigi humanity sina nangi humanity de ki dominate to gane jehela di ko adai du lan thola kane ba sina to thong ne ri ba lan si ba aduna shu mayam singa se koi hai ura ka ma si sum ko koi na like ta ko da philosophy ga tam jare angau bu ne na mi halam ba su yai wang di ko adu da aigi ma si aigi like subject tu ba na te ko aigi principal do hajer bane hajer si ko aduna smai to ra kan da posting se puna makna ngasi bokta na khoi prithvi da miyo bu no uge ba Charles Chaplin khang de Einstein khang de ko si yam phau ba layak pa Leonardo da Vinci si magi traditional surname si na de da Vinci si magi khun gi maming ni Leonardo ka ta ni man hai ri si ko international oi ba miyo bu na khan ba mi sing se masi gi keno si gi nan tho ga mu chat pa me ba world se magi home ne na khan je bu ko world si home na khan li ba ai bu khan ba ya roi hai jala di yam lu sale ne ko si sum ba mayam sing ase lei
aduna koi di sumaina khanbani na ko masi tanza si ngang masi deta kayam kenom su uram bi ai ko adu masi agi keno du agi thamoi de lei agi pulse waija bani masi agi family de su ai ngang bu kanda dum ben family ki member sing su dum contradict to dum mayam yauri ne ko adum na adu ne to ne haibana singmo mayam adu bu ne platform da thambagi tanza ma piramni na adu haija bani lan haibase Hairiba idea of dominance ase masi animak na thadok na dradi animak na thadok na kanda animak na respect on na kanda asigumba war haiba situation se masi koi handok na gani haiba sina masi agi pandam ne ngai sumai thamse ge adu idea of dominance atharaba Panala Hairasuko dominant to Wahaba Amata Sunglay Leroy, Maramdi, I call human itself, among the dominant out of 3 billion dominant or Tola Vanako living art Laishiko. I see Imagi or Wadutana Vakanda, Magi out of 3 billion to not dominate Torakanda, Madu Destiny Hager, Dominant Hager, Madu Pangakan Tola Bamu Actaneva, Aquila human amamse. Aduna massage data. Me Khudingmak Hnna Kanba we Ngamdrava, Adum idea of dominant Tanakane. Ngamba was well remember we are the able person. All human beings are able person to come on this earth. See, Petrivilizing Ngamatol Abanevo. I know Tolotring I say Lanma my Pakravaneva. Madam the out of 3 billions. Tagiko, I see Tolacravaneva, see that I go move away about billion home the Pitoromaga Tolacravaneva. Other come I know Quemas, I know them dominate to me. Hiduri Nobuko. I couldn't unseen Warama, I couldn't counting that. I could beyond consciousness that I could Warama Tenaka. Tolacravaneva, see the I don't know Sigi Posse Labanina. I call the Karantam dominate over Habsi Yarweva. Madame the Engon the Palsam Yauri. I see give a Hakibia, Amatogibia, I don't know Wamanevo. I do I get idea of dominance today. Nang na imodeki dominance to sunga physical dominance I don't to tamani I dominance the idea dominance to sunga roi aduna sigi pose idea of dominance thadong na kana consistency of the idea se masida koi world se peaceful kadabani haiba se this is my principle this is my philosophy adun tajasi lo ai mo jismaina ai thamse ge yale okay